Prošle su 3 godine, a novac koji je skupila patrijaršija bio je dovoljan samo za to da se obnovi konak i da se pokrije krov crkve. Zvona nema. One su uspele samo delimično da rukama očiste unutrašnjost hrama. Nekim čudom ostaci freski, koje su oslikane još pre 600 godina, ostali su netaknuti. Kažu da su se donedavno osjećale ovde kao u pećini, u tami od skrnavljenih manastirskih prostorija i dan danas se pronalaze svedočanstva zverske mržnje napadača. To je iživljavanje. Ovo je iživljavanje. Zamislite, oni su se rugali nečemu što je sveto. Svaki čovek treba da ima poštovanje prema božanskom, čak i ako on to smatra pogrešnim. A ako u odnosu na to i nemaju poštovanja, čak i ako su ravnodušni, ne treba to da diraju. Ne uništavamo iako verujemo drugačije. A ovo je svedočanstvo o tome da ti koji su to učinili u sebi nemaju ništa ljudsko. Nisam bio ovde 2004. godine. Tada se svuda situacija pogoršavala jako brzo. A ovde pretnja nije bila tako osetna. To je bila neka vrsta iznenađenja. Ovde je reč o kretanju nekontrolisane mase. Ljudi su došli, a bilo ih je mnogo više od 3000. I tada je proradio instinkt gomile. Ali mi, na osnovu komunikacije sa lokalnim stanovništvom, mislimo da oni danas nisu spremni početi sve ovo ponovo. Sada među onima koji čuvaju manastir stvarno nema nikoga od učesnika martovske tragedije. Oni ne znaju srpske vojnike, a oni koji su dužni da ih upućuju, teško da će francuskim zaštitnicima ispričati kako se gomila iživljavala oko zapaljenog hrama tog proleća, kako su u ovom istom dvorištu tokom ta 3 dana pred očima preplašenih monahinja tukli manastirskog sveštenika u junu 99. Niko im neće pokazati ni ovu staru fotografiju ispod koje piše albanski vojnik iz SS divizije ubija manastirskog sveštenika, Devič, jesen 41. Podaci koji govore o tome šta se dešavalo na Kosovu i Metohiji početkom prošlog veka nepotpuni su. Za vreme Prvog svjetskog rata Albanci su ubili 22 srpska sveštenika, a za 4 godine fašističke okupacije 24 sveštena lica. Opljačkano je, spaljeno i srušeno 26 crkava i manastira. Treba uložiti napor da se svi Srbi starosedeoci proteraju sa Kosova i upute u koncentracione logore po Albaniji, a Srbe, doseljenike, ubijati. To je bila direktiva premijera nacističke Velike Albanije Mustafe Kroja u junu 1942. Za vreme okupacije poginulo je oko 15.000 Srba, a oko 100.000 je proterano. Ovo je država Albanija, a ovo su njihove pretenzije na formiranje Velike Albanije. To je potpuno jasno. U to ulazi veliki deo Crne Gore, ogromni deo Srbije, ne samo Kosovo i Metohija, već i okolni krajevi, više od pola Makedonije i veliki deo Grčke. To je veoma opasan projekat, a oni koji ga podržavaju u budućnosti će imati veliku odgovornost za duboku destabilizaciju Balkana. Srbi su veoma strašni ljudi. Znači, zato vi ne možete biti zajedno, zato što su Srbi užasni. Albanci su žrtve sopstvenog neznanja. Oni misle da su njihovi interesi najbitniji. Ninoslav razgovara sa albanskom decom pored ruševina manastirske ekonomije koju su pre 3 godine spalili njihovi roditelji. Sada oni ovde vode krave na ispašu. Ninoslav je za njih Amerikanac, s njim oni mogu biti otvoreni. Istovremeno pogledajmo unutrašnjost izgorelog manastirskog imanja. Evo na zidu otisaka onih koji su digli svoju ruku, a među kojima je i prilično dečijih dlanova.
Konačno evo i cilja zbog kojeg je sve ovo i učinjeno. Velika Albanija, izgrebana ekserom po izgorelom Malteru. Dok je francuski oficir sa zanimanjem govorio o perspektivi internacionalnog Kosova, najstariji među okupljenim čobanima, gledajući monahinju koja odlazi, na svoj način izvodi zaključak o tome. Ako bi ti malog Albanca pitao kako on vidi situaciju i šta bi bilo ako bi se Srbi vratili na Kosovo, ako odgovor na to pitanje bude ovakav, onda razmisli o budućnosti. Ako mladi Albanac sada tako misli. Moja udaja je, verovatno sa aspekta Albanaca koji su drugačije vaspitani, dotakla neke veoma duboke korene. Oni su počeli da me doživljavaju kao nešto prljavo i neljudsko. Smatrali su da sam prevarila čitav muslimanski albanski narod i zbog toga treba da budem proterana. Prvo moje pojavljivanje u rodnom selu posle svadbe pokazalo mi je da čak i bliski rođaci, naravno osim roditelja, više nisu želeli da me vide. I to mi je bio znak da mi više nikada nećemo biti zajedno. Svakim danom sam to osjećala sve jače i jače. A kada sam počela da radim, to je dobijalo krajnje forme. Kada je publika videla na ekranu lice izdajnice koja je učinila takvo zlo, udala se za nevernika, posle je bila samo mržnja, mržnja i samo mržnja. I evo nas ovde. Živi smo. Sve će se to nekada valjda završiti. Hajrije je Albanka i ima 40 godina. Pre 20 godina je ona, muslimanka, učinila nemoguće. Zaljubila se u Srbina, udala se za njega i počela da rađa decu. Sada ih ima već 3. Kaže da će oni sami izabrati veru kada odrastu. Zloslutne 99. godine Hajrije je sa porodicom morala da pobegne iz svog doma u prestonici pokrajine u Prištini, ovdje u srpsku enklavu Gračanica, gde je kuća roditelja njenog muža. Ovdje je ona našla svoju multietničku zajednicu koja se prostire na samo 2 kilometra. Iza nevidljive granice geta ona ne izlazi već 8 godina. To je opasno. Ona se trudi da se ovdje na ulici što manje zadržava. Put kroz enklavu je otvoren za sve, ne samo za Srbe, a njeno lice na Kosovu je svakom poznato. Ovim pozdravom na maternjem jeziku Hajrije je svaki dan počinjala čitanje novosti albanske redakcije na Jugoslovenskoj radioteleviziji u Prištini. Još 90. godine, napuštena od prijatelja i rodbine, ona se zaposlila kao spiker. Njen posao nisu bila analitičke vesti i snimanje propagandnih materijala, ona jednostavno čitala vesti, a kada je uveče dolazila kući, čula bi da su starijeg sina istukli na ulici, a malu ćerkicu u šetnji gađali kamenjem. Odnos dece prema albanskom jeziku je loš još od detinjstva. Deca imaju tu sliku koju su godinama gledala sopstvenim očima. Oni su živjeli pod stalnom pretnjom i bilo im je teško da shvate zašto se prema njima tako odnose. I sa kim onda da govore albanski? Mi nemamo ni jednog prijatelja Albanca, a za razgovor je kao minimum potrebno 2. Da biste bolje shvatili atmosferu srećnog Kosova tih godina, kada je Hajrije činila prve korake jedan za drugim u prazno, dovoljno je baciti pogled na kadrove te iste jugoslovenske televizije. Evo prosperitetne Prištine sredinom 80-ih. Pogledajte par mladih srpskih studenata. Dopisnik ih pita šta misle o bratstvu i jedinstvu na Kosovu. Neću da vam odgovorim. Plašim se. Vi ćete otići, a ja moram ostati ovde. Početkom 80-ih po čitavoj pokrajini krenuo je talas albanskih nereda. Ponovo su počela ubistva, paljenja i zverstva. Na Kosovo je bilo uvedeno vanredno stanje i izvedena armija. Pod parolom Kosovo Republika, Albanci su isprovocirali sukob sa policijom. Pogledajte kako među zadržanim aktivistima policija vodi mladog Albanca. Pogledajte značku na reveru njegovog sakoa, crni orao na crvenoj pozadini. Velika Albanija na Kosovu 80-ih. U takvoj situaciji Hajrije je bila potrebna određena hrabrost, ali ona tada nije mogla ni da zamisli ovo što se danas dešava. Naravno da joj nije moglo pasti na pamet da će stremljenje ka nezavisnosti njenih sunarodnika, koje je ona iz shvatljivih razloga odbijala da poziva na oružje, u konačnom ishodu oterati upravo ovde.